Chikerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boygombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingolia nobuwenia bwa maisa gose optical department abwase bwate boygo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boygo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimoshin ichekerero bobwate boygo pharmacy gose eduka ya mariogo yibwate amma riogo onsi pi aliuraganiriwe gwetania onsi liguriryabo nelyanse pi ngwanchira bale umurobelio osha gose bale bwate umurobelio osha naboygo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakresimi se number 0799747414 Silvacare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke irili agatigati wekali guri lyabantu batinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Wait, yo. Yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Wewe. Oa Najma. 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 Oe. Ausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Najma.
Werere vya nainde mwancho murigire ogetembe TV sechiga cha bono omaragoba kirondo chi nikocheragire nandi tinsa inye kero turachi gusanga asensemo yekeunga na nekero ongo chaka niko turachi kubaterana nere Wilson Makori koro ase omono bibi manyererio boigo koro ase studio akabere havila nere matundra koro ko Matilda baiwa ikranso yake hilinde tinyara gusanga asenchira ere eyobomo kegima gochaka koro ase county ya Nyamira nigo no abarai ao bakurawa no mujumbe o West Mugirango umuske Steve Mogaka bono banyare kuboria ebunge ye Senate enyare kwenekia ya kolire okwangoia ogwetuga ko muswada okoligereria bona abakansula abakoro koro asitinsemo oimeyense ya Kenya banyare koba bakonyora ogosirwa bagukona koro ase omoyega wa matanga yokumwene mukansula omukoro wechinsemo cha bogichora nigo bono banyare kuboria daniribia abakansula bainyoru ikiagira abakorete mirimo ere eyengencho okigemo muligeto Paul Kapokara na rovotioro Omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mogaka oboririe ebunge ye Senate kwanguya omuroberio bwogoetia omuswada w'abakansura abakoro oyo orachie kubakonya gosoigwa asomuroberio bwe serikali bwokonyora chibesa chobogotu kubwatikana nemirimo emiya eyo bakorete ebirio biria bagambete bona abakansura igonsugumete omuswada yogo akana abakansura baito pension naine naburirie chisenata chiaito vanche gekona ubatenerete devolution vanche babwatisie abakansura baito bakorete gasie manyekanete naende rorekanete lichikeririe tigwe Kenya chibese chiro chisaine abagakaba n'abangina aba bakanu pension yabo nabarabuna abantu bakorete gasi na inche uno mochumba naende mwakili ekikero kiongo sukuma bakengori and I will make sure a family emori will benefit. Kukwana asomoyega bwa matanga yoko mwenia omukansura omukoro aserieta Peterson Agwata Mariko ugambete ase wodi ya Bogichora puna omukansura asegeka kemyaka 10 nigo omwanasiasa Dr. Walter Chanua oyo ohorokirie eganka yokorigia obugavana bwa Nyamira naboigo omukonyi bwo mugavana Nyamira Dr. James Gesami nigo bamureranya gusira buna omurai wanjete omurembe na kugania abarai bonsi kogendereria omorembe oyo Walter Onkundi na inche tigandere mori buno morayo rengo muya okorera mangana mange ogambire ga iganyamire ngima naende obeire omonto muya ogokore biashara ga iga ogendereria sema yete akibirgo na sengenche yo ndagete tomo maskani aye akiagara yo mochanga arwete asenchubora ibwense itoga iga finally abantu baito na inumobe amo mabena ki mabena ki edinde to endro korra abantu egasi iga igese county ya Nyamira 2027 na kitwate bete obo dojo chenje county ndeto nyara kubwatrana. So peace is very important, na ndio sababu tunauliza wale sisi zote tuko madarakani tujue kwamba peace ni kitu muhimu, na watoto wetu Gen Z tuchukue pole pole. Tunajua you have problems and we would like to stay with you and solve the problems, all of us together. Nyagusira Peterson Agwata oyo omanyikaine buna emoria baba nigo boigo arenge omwonjoreria ase chiro ya kebirigo emeremo abetega gokora asegeka kemyaka 45 na nigo abawonjoreria bamwabo bakwana ayaiga buna bamumanyete. Mimi tumekaa na kansela Agwata Emoli kwa muda mrefu sana. Tumekaa na yeye kwa biashara miaka 49 years hapa kwa soko ya Kebirigo. Ni mtu ambao yeye anaonyesha amani na watu wa Kebirigo kwa muda mrefu. Mlikuwa mnaniita dawa ya West Mugirango, lakini leo nimekuja kwa ajili yomogakoyo bakolire egasi yebiasara na tato mito emyaka mingi. Omugakoyo igaro yomwabo mama kurwali Bogichora igo mame igo nanchire iga
kulira mame Ryan antiane na chire na bana baino na chire kubapole nanda Hingo ripotera Getembe kurwa Kibirigo igiye gutuka imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Fatigad Hisemba Mwancho murigirira kubwatikana no kurobekana kwanyarite gukorekana amatuka make aitire kwaborokiwa beskuru uyobobundi ya Nyamira nigo obono omojumbe onote Mugirango umuske Josh Enyamoko arireira yogocha koneke buna epareri yererete abasabo kurobekana bono neche korosiwa aiga nigo ayakwana kurase umuyega wa matanga yokomoenia Brian Aranda oyo onyarite gusire bugima bwaye kubwatikana no kurobekana wakorekanite elitukerio omuri Polkapokara Norvotioro. What we must condemn togwende kugikeli kabisa no gutumia amasasi waka bantu bali moyo usaba akora demonstration nabachi bakora ibintu bibya ibakora togwende gutumia amasasi gosiria magima y'abana baitu Nobu mane na Pastor Kwan kera njena motegerera sana amandamane kera kobo yokonyora categories y'abantu basoireni categories mbale bago ichase ngicho kwanda gusalia bintu unabona Nairobi chiaba moisondo gochinyeri gochinyandarwa kerege kerasa county ya Munera sibanda bagasamba chigara 25 iganya ndaro mata alita imandamano hile ni watu ambao wako na nia ya kuharibu vitu tuisiko ira na nka noembo noiga igora anyole na abantu mbali bakabetita abana balia ebite bakabatena goika mogora mandamano muroche bono yaikire abana kuri umwaka uri 151 bakuri bari gatie miaka 12 mpaka kuri 35 oyo Brian oyo 151 mbare ngabo bwende gukwa mumanye ko ire response Chief Police Station cha Sandiru ikomi ene ya 11 uzabona tari boigo chikoti cha Sandiru mware korengere linwe onye e problem kero rone president yeto mumurange dinju moredi UDA onye tagwancha mumu impeach mikiagere nkirende Munyagitari Enoko Ndari oyore neganga yokubori kirogo kyobo governor ase county ya Kisii nikobono anyari kuboria abamenye ebe county ya Kisii banyare kwenekia buna aba mentire koseba mentiro mukia asogosomia abana babo bunenjiremo yogocha kwenekia uburai borobuya ase amatuko aribosyo boigo chinga kecho nigo anyari kugikeria enchira chibesa che county ya Kisii chigendete kuiraniwa ase kiganja kose chikwirana ase kiganja age serikali enene ekero asekero nagoteba nigo abamenye be county yiga babwate mechande menge chibesecho chibonete gutumeka kubasira erongoro wali mata ali oche koro mogaka iga onda bateaga ali ogwacha enda gutumuhi abange nabungonya korwali abange nabungonya korwali iga nabunene abange namuri mwe wetuya onda aje ko basaba 2027 na Mungu atesine Mungu angekose Mungu magoro Munatri nega Dr. Enoko Ndari emiaka na lengo 10 na bongo batabikiro mwaka nange dukina akolete kyo konya abantu baitu ikagerenye gitari eri ekaru Kisii level 5 ekaru Kisii teaching and referral hospital ekaru teaching ya sengenjo university ya Kisii ekacha kubwatana na intwe ekatanya gitari yisanire ekosomia abanyagitari ekosomia abana bandi bako abanyagitari kuona abana batanganye umwaka oyo 2025 ko graduate bale na medicine ilitoka yetu kuri ya Nairobi nasomera abandi bakagenda moyi bono na ireta aralia mata Kisii University tuka admit abana batanganye 30 emiaka 6 yari
Wono ngo graduate wale 2018 ba target. Igo igasine bena kolete. Wono yana itu asasi ni nganyara. Na monge counting him. Tingo nyara ga. Yeke bungo geligia mata na ga teba. Mata yo saba, ke bungo gia saba na kinyo ngotana pastor, no basia. Ga teba. Wewe ko dina kolete. Wewe ko tena kolete. Wono njengo liginde. Jingo ligitingo nyoa. Tinya sai we ko tete ngoyo ko ligina kolete. Na nyo. Na soide ko ligia. Njendo jenga ubugabano kwa Kisii County wono iga binto biriboro nara mugabano itoga ugachorete ase chikura nyinge kabisa ega yetu akagerete ngana chata konya ngara umwe ko mutangani iga ngabunga ya yarene nase nyatara manyundo yogore kana iga koreki ikatoma matu imiaka yarire 3 miaka 3 pero mwaka bilioni njoja Kisii County bilioni 15 every year. Chipara chasareka tarikorosi. Chinegitali chasareka tarikorosi. Ekero ngwa chake 2013 aliko kwa 6 billion shillings. Kako ruo 2022 aliko nyora 9 billion shillings. Nani chatumeka ngaito ni para ga nguru alenga kaiga nebeza nje sai. Bone ge chikocha uirania. Umwako mutangani akera 3.8 billion. Wewe kabere 4.2 billion. Umwako yoelete 4.3 billion. Emiake yetato 10 billion plus. Ange 14 billion. Yoga aki numondo taketa maya. 14 billion aveka gusiga. Yani nganji ko kore aje kore kan. Bono ina kyo ntakete uno mwalimu lengate abanga ira abane school basome. Abana basome kero mwana asomire kana akoreki na tokonye. Na yerende chief abana basede ko gotike school ga Wemuginyi kumneiga kwa beko oronge oirane school. Ikigera muroche ibintu tubwate county ya asengeje abantu batutukanete mbaga ne school buya bona gyoroche tubwate mechande kabiri. Mechandere ga Kisii asengeje ye school abantu batasomete buru. Abana umongina ayonye goroche nga kale school njagweterete. Investment yabono kubeka somwano. Erinde akoreki atokonye. Mwancho murigirira umonogeri ebwe bungenene umosike Moses Wetangula nigo bono anyare kumumochia umosike Rigathi Gachagua asoko genda kuralia siasa yobogesa kunga gwekanonye jinsi cha Michael nabo igo nigo anyare kumotebya buna siasa eyo gose siasa embete bwana tikutambukiwa ko cha jinsi chinde eyo gendete koleta ebichembe ya siasa egendete ime yense ya Kenya nabo igo nigo arure okoboria abarayibonsi bari ase echiabesi ao banyara kwewa amaskani ali wabwanarete. Lazima tuwe jamii moja, kwa sababu tukipaguana, mnajua tulikuwa na naibu wa rais Ruto, mara ameweka mitego, mara anazungumza mambo ya shares. Wabunge wakasema huyu hafai, kikatiba wakamtoa. Tunataka kuona sisi wote tukitembea pamoja. Ndio mimi nakemea wale Wakenya wetu ambao wanataka kupeleka hata siasa ya ukabila kule ng'ambo. Wewe ukienda ng'ambo kuzungumza na Wakenya, zungumza na jamii zote. Usiseme unaenda huko kuzungumza na mundu wa nyumba. Kila mtu ni mtu ya nyumba. Nyinyi mama, unaona mama mmekaa, mmetulia. Ndio nilisema nyinyi mmekuja kusikiza maneno. Wengine wamekuja kwa mambo mengine. Tunataka kuona siasa yetu ikiwa siasa ambayo inatuunganisha. 2013 mnakumbuka mimi nilikuwa na ndugu yetu Raila Odinga katika code. Tulizunguka hapa tukiomba kura. 2017 tukakuwa pamoja katika NASA na huyu Musalia. Tukatembea mkapiga kura. 2022 mimi nikaonea mbali. Nikaenda nikaungana na sasa mheshimiwa Raila amekuja, tuko pamoja kwa sababu ya kuunganisha nchi yetu.
kwa sababu ya kujua ya kwamba tukibishana kisiasa si uadui. Tukibishana kisiasa hatuweki mipaka. Ndio umeona hata wabunge wetu kutoka Siaya wamekuja hapa. Wabunge kutoka kule Kakamega wako hapa kwa sababu tunataka tuungane pamoja, tuwe kitu kimoja. Na ikifika 2027 vandu vefwe kumusaya kuli muwelesye Rais Ruto tamu ya pili. Wangapi mnasema 2 term? 2 term. 2 term. Mnajua ukitaka kuongoza lazima pia ukubali kuongozwa. Sisi wote, hata mimi ninataka hiyo kiti. Lakini lazima tujue utaratibu vile unafanywa. Ukitaka kupanda, kuna mabega ya mtu utakanyaga. Mwingine akitaka kupanda, we pia peana mabega yako wapande, siku moja utakanyaga mwingine upande. Na boigo umwaziri omonene umusikie Moses Musalia Mudavadi nereka ukona korwa ase county ya Busia nere nigobono anyarire kote babuna serikali tebwati meroberende yonsi yogo cha koiba kosego cha kwana kimuna chikura chebo chore bone bosio chachire gutwara obo tutukano na boigo nigo aba mochirie egatia borai bali babere bagotebya abakenya buna umusikie William Ruto na aligete chinjira chego cha koira na inde ikirogo iga kyobura ebwense ase obochori obonene bole bosio. Unajua ni vizuri saa zingine kuwa na jokes, but there are some things which are dangerous when we joke about. Mimi nataka wale wanasiasa kama mimi, kama sisi, ukiwa mashinani kama MCA, ukiwa mwanachama, ukiwa nani, tunasema tunataka Kenya ya demokrasia izingatie demokrasia. Serikali kupitia kwa njia ya sheria, bunge imepitisha mambo yake, wamefanya vetting, sasa tuko na IBC kwa njia ya halali. The IBC is in place legally, properly, with all the due process, na watu wamechaguliwa. IBC is the one responsible for all elections, and the IBC that we have put in place as a nation, not as a government, but as a nation. There's a difference between government and the nation. The IBC is not for the government of Kenya. The IBC is for the Republic of Kenya. The people of Kenya, they have put IBC in place. We want a free and fair election today, tomorrow, and the day after, and even the day beyond. Leo, kesho, na mtondogo. Kesho kutwa na mtondogo. Kwa hivyo, wale wanasiasa, unasimama kwa jukwaa kwa sababu unataka upigiwe makofi ama uchekeshe watu. Unasimama hapa unasema hata kama ni kuibia Ruto kura tutaiba. Hata kama ni kufanya nini tutaiba. My friend, wewe unaanza Mwancho murigiria omo konyi bomrai wense moske kidure kindi kinikagendete ne merobere yaye uso merobere obogusira ebyombe ase chinsemo che county goseri tkorero nigo ayokorera ase chinsemo cha Shinyalu iyo kutoka me ye county ya Kakamega ka ukona chinga kecho nigo omoske kindiki anyare goteba nigo serikali egendete utwara emerobere mya gochase aba Kenya nabwo nekero atebire serikali tibwati chinga kicho waka siasa embe ase amatukaiga nabo igonekera goteba abarai bali asensemo yukomereria serikali na prabu fanyale gokei siasa ile babwate. Sisi tutaendelea na mambo ya maendeleo, wale wanapiga kelele waendelee na kelele yao. Ama namna gani? Si unajua kuna timu nyingine ya kupiga kelele iko na ukabila mingi na sarakasi, awasaidia kina mama,
awasaidii vijana, awajengi barabara, awaongei mambo ya stima, awaongei mambo ya masoko. Kazi yao kutoka asubuhi ni kelele, fitina, ukabila. Waende wasiende, wapotee wasipotee. Si namna hiyo jameni? Hii timu yetu tunaongozwa na William Ruto. Sasa wameshikana na Raila Odinga. Hii timu mimi niko pale. Huyu Musalia ako hapo. Huyu Wetangula ako hapo. Barasa ako hapa. Fred Ikana ako hapa. Elsie ako pale. Kila mtu ako pale. Na tunataka tuongee mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi. Rais amesema wanabiashara huko wadogo wadogo, huko mashinani, tujenge masoko ya kisasa. Ndio tunajenga soko kubwa pale Kahega. Soko ingine kubwa hapa Shinyalu. Tutajenga masoko tuhakikisha kwamba mama mboga na wanabiashara wadogo wadogo wako na mahali pa kufanyia biashara. Hiyo soko iko na mother's room ya wale wa mama wako na watoto wadogo kunyonyesha pale. Iko na ICT hub, vijana wafanyie mambo ya mitandao pale kwa sababu tunaweka ICT hub kwa hiyo soko. Rais William Ruto vile vile ndiye ameajiri hao wahudumu wa afya ambao wanakuja kupima sukari na pressure nyumbani. Community health promoters wameajiriwa na William Ruto, na hiyo kifaa Mwancho murigire ayo onaro na kwarikanete sense moye kiunga chinsa nyecha abono obotuko korende ase bire biga nigungukuganirio nyare gutwara weekend ire no botoreru bwa igoro muno na boigo weekend ire na mosisini amange ase bali moko gende kanisa rituko riangio ni maite bachagite kuyarigani rituke rigabuna rigochaka happy Sabbath in advance and boigo ase bali bagosasima rituko ria Jumapili munyare gutwara ogosasima okuya chimisa chinyororo chimisa chinto ego mwancho murigereria ase bire biga gendera gutigara ime ya Getembe TV na boigo ase baria bagocha gutumuka gose bagocha korara ase obotuko boiga mutware obotuko bore obotorero onaro gose mutware a good night nchengoroko Matilda Ovaigo mbiamona asokubana nje koru chinsa chamambi na boigo goika chinse chiga chabono muragoba kiro twabere tugusanga asensemo yekyonga.